به هلکفتا روژا جدایک بونا پیغمبر اسلام محمد صلاف لبن ریوبریا اوقافا آکره ریو رسمک بویا دی بریوبر بپشکداریا سازین حکومی ونوینری اکتیان اجتماعیا کردستانه ریوبریا اوقافا آکره به افکاری دگل اکتیا زاناین آین اسلام لقی آکره ریو رسمکی آینی به هلکفتا روژا جدایک بونا محمد پیغمبر صلاف لبن ریو رسمک ساز کرد. نخير أصلي بدعة شيء كتابي بخيني مفهوم البدعة أبي شعر ضابط بسبور شعر ضابط زاني بدعة شيء أصلا أبي من فتوى وفابر يردن أصلا علم زانس لنكنينا أم تقل ونزور أخفتي بور بكت تجوينينا بيجي أم جهد أم أقدري خلكي خد كين أبي تشتي وتشتي هو ورنجرن خد بريرك خلته أو فتوى أو الدنيا خلته نابد بدعة وإنسان هجر تشتكل دين دازي ده بكت بكين بينش فرض بيجي بشش فرضت هاي ها أنا بيت بدعة عشان كده بيت مخالف الشرع ما دام هر شيء مخالف الشرع أنا بيت إشكال تدنينا صلي وسلم دائما أبدا بپشکداریا ماموستاین آینی و بسرودین اولی لسرویان و روشت پیغمبر اسلام صلاف لبن افیاده هات ساخ کرن. طبعا يادا اجدايك بنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام يادا كزور يا گرنگ و يا پیروزه لازم او يادا وقتی تیتن ام بسرمان همه گرنگی پیبدین و هاتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام چونکه هاتنا و هاتنا روناهیه و نوری بیا با خلق اش گمراید اینا داره با رحمه و دلوانیه و او دشمنداری و باتفاقیات نو خلقی دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بیا اگر هندک و خلق پیک و بجتن و رحمه و دلوانیه پیک دا ببن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بروستي بيتيفيا يعني روجة توتوفا روجة كبيروزة روجة كمباركة هذا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام خد سبحانه وتعالى دبيجت وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة نبز بو بصلمانة بو غير بصلمانش هر سال به هلکفتا یادا جدایک بونا روناهیا جهان محمد صلاف لبن خلکی آکره و دوروبر بره رسمین جدا پیشوازیا و روژه دکن و رزگردنه که تایبت اوی روژه ساخ دکن. اسماعیل سعید دستگاه میدیایی بادینان آکره